Riri Kamket mucemanio uyu wa ira ri urari wa kuga atiriri ndungihuthia Raila hakinya ni 2022 na kiama gia KANU no kiende gukorwo mwena uria Raila ri kana Raila akorwe mwena uria kiama kiri. Tareke guthome reke njoke page 1 hari o hau ngoigwe herero ha ndirathoma hahuthitio herwa atiriri. Reports suggested that 2022 succession politics featured in the mid-morning meeting. Siasa cia 2022 no gatuika president gugathia atia ni iraririo mucemanio cio muthenya wa ira na nikio Kamket haha arauga atiriri page 4 ndungihuthia Raila na akauga atiriri we don't want mzee riu ni Raila Raila riu ni ajia gwitwo mzee we don't want mzee to retire in opposition after all these years. Haya no igora gweta ati ni gutaura ndenda gutaura ati ndungihuthia mundu ucio kuma riria kiatia yani miaka yothe akoretwo teti-ini ri ndungihuthia uge wake wa kiuteti mzee must retire in government either as president, deputy president, prime minister or as a statesman. Hau gucia ni mundu wothe ni anyita ati matingienda Raila akaritaya kana atige wira woteti ari nja ya thirikari. Kamket mubunge wa Tiati kuria Baringo agathi na mbere na kuga Raila niwe chief chef wa BBI. Kuria kire kirarugwo ri chef munene no ni Raila. Ni Raila chief chef wa ni Raila. Murugi munene wa kira kirarugwo ri kiahia kiari ho metha-ini no aigatike na ni urarora gwikirwo gacumbe kaigana atia one andu acio mako baria nene tutirirwo ni mundu gwitwo Gakuo riu ararora nginya riri ango ni ngwataniro na yake utetire tungirehe Kamau ri tungirehe Githinji ri tungirehe Ng'ania na Ng'ania ri tungicoka tweherie Ng'ania kodiro ni nyungu yake iraru. Kamket agathi na mbere na kuga BBI yahituka ri giti gia president ri deputy president ri prime minister ri na two deputy prime ministers ri igathie kuri andu aria mara support handshake. Andu a handshake ere memona wa handshake ukigaya no haria niyo makoya ite icio kwoguo Kamket aratura atiri na njira nguhi Raila ni agakorwo thirikari-ini iyo Gideon ni agakorwo thirikari-ini iyo yari age auka acio ni magethererwo kuria magakorwo no itiria nene cigakorwo na andu aria masupportaga handshake na ni waya wakorwo ta supportaga handshake ri ndungikorwo hau tondu ani gwibanga marebanga. Governor wa Kirinyaga ni Waiguru ni aritia arauga atia governor akauga mucemanio ucio wa Odinga, Moi and Muhoho was just one of many Kenyans should expect. Nigo gwikwo micemanio mingi andu ni megucemania muno turorete 2022 Njoroge makibanga ndarika na cigo cia ciro wa ciana ni kiarirwe koguo micemanio ni racemania gwikwo atia kwarira kiarirwo he mubunge muraugire atiriri taura as per the constitution kulingana na katiba ya bururi Uhuru Kenyatta cannot run again. Uhuru Muigai wa Kenyatta ndangirugama rigita president but no the Kenyatta name must remain relevant. No nginya ritwa rio rikorwo riri oho na rikaiguagwo so Muhoho may even end up becoming the prime minister, who knows. Koguo muru wanyu no gwitwo MK kana Muhoho Kenyatta no arugame na heo gitiga prime minister. Yes. Maritwa mandu aya ti maritwa ma kuhuthia atiriu ni mathie atiriu mutika maigua atiriu danyita andu maguthikiriria na mathikiriria ngathiti rauga ni ngathiti turataura atiriu mutika igua ritwa ria tondu Uhuru ni arikia utongoria atiriu mutika igua ritwa ria Kenyatta ringi siasa-ini cia Kenya kana utongoria-ini wa Kenya no wako. Haya mundu gwitwo senator wa kuria kundu gwitwo Murang'a Irungu Kang'ata ni arauga ta thomera ndaure Irungu Kang'ata Murang'a senator Ruto ally neho hau yesterday insisted that the meeting does not help the cause of negating the hustlers versus dynasties narrative. Ate mucemanio uracemanitio kuria ri ndunacejia muoroto na mito ya mwena wa hustler iria yugaga hustler no nginya meherie dynasty. It affirms that Moi is the preferred choice of the system. Na nikuga atiriri kuringana na uria kuroneka ri Gideon no uroneka ta arendwo ni system agatuika president kuringana na Kang'ata. Yes. Moi going to talk with Tinga instead of Kalonzo or Wetangula affirms he's a chosen one.
Ugana Gideon akiraga guthi kwaraniria na Kalonzo na Wetangula agathi kwa Raila ni kuonania we niwe urendekithio ni system kana ni thirikari atuike he's being made to rank paripasu. He's being made to rank paripasu. Paripasu ne kugatire kindi to riake watho kana kiandele mathomeire watho ma lawyers paripasu paripasu on equal footing ati arendo ati Gideon arendo oneke riri kame level mwe nao na Raila. But we know he can't defeat Ruto. Na nitwe Gideon ndagishinda Ruto ucio ni umwe wa aria marumagirira Ruto ne mundu gwitwo Irungu Kang'ata waikia mugambo ucio no mweterere micemanio ni gwikika meingi njoroge tondu tariu nona mwahitukia BBI ite cigana president deputy ni na prime minister ni ite inya na deputy yao itige ni ite ithathatu kaciga ikarirwo ni ya tiga uguo no he mundu igatiriri ODM national treasurer witao Timothy Bosire auga atiriri ona kana ni kwarira mararira iturwa ri gukorwo tongoria ni maracamania Kamau it's very good for the nation ati ukore riri kwena mcamanio haha kwena mcamanio haria it is very good and healthy for the nation tondu ni gugotiga riri kindu gya gukorwo atiriri no ithue no aria na ria moikara thi mwacamania ri it is very good for the nation gutire mundu umwe na ruriri rwake ugathurwo president Kenya no ginya mathomere maige matikege ni cigo ciakwa no ginya andu manyitane ni cigo matikege ni cigo ciakwa it portrays well when senior leaders meet irrespective of their political ideological orientation or interests neguo ni undu mwega ona ndegetereire kuona riu nake Ruto haha kana Raila athiete kwa Ruto Ruto ndari araji na oparanya na horo cio woneka no mwega ona maragicamanirie ringi ndigukura twathigathite ya The Standard Ruto agehetia aiga eguthie Mombasa macamani na Joho for example ni horo mwega Ruto angigwe kwenda guthi gucamania na ng'ania ri ni horo mwega ucio it is good and healthy ni ho ngukwiraga atiriri ite ici cio kare kaciga ikarirwo ni ya githe tari president no akorwo ni wa mwena uyu deputy mwena uria githe to nginya makeria nigetha mabangane riu timu ire gwibanga wega ri githe tiwe gagicinda githurano na ni kwarira mundu ararira ni gio thikirarirwo na timu igibanga ri coach wanyu ri kana manager wanyu ri acaragia defender mwega goalkeeper mwega striker mwega na midfielder ona kuria